أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جراين ركا دين مبين جحديث رسول ما أمين. ترجمة رياض الصالحين ده 108. نویسکار امام النووي. ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب گره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه. خوشکو برین عزیز درس مایش بریاوه دا ام گوهابی سر بحث که نو چیه بحث ما ده بیجه باب و فضل الصلوات در حق فضیلت و خیره نمیجا دایا که کرنا نمیجا چقا خیره و فضیلت و چقا بلنده و چقا پره. آيات القرآن دست بيده که امام النووي دبيجه قال الله تعالى رب العالمين جل جلاله لي قوتيا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بشبه بگمان نمش مروفي محافظة ديكه منع مروفي ديكه اشتشتا فحشا يعني تشتا كريت وتشتا منكر تشتا كو عقل سليم ودين حق قبيل نكه تشتا نموافقه نمناسبه عقل به نه بابت دین حق به و تشتا کرد به و به حیاتی به نمش منع انسان جه دیگه انسان جه دپارزه. بله حدیث 1042 ام دست حدیث رو که بخوینی. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قالش أبو هريرة هتناقل كده خد جرازي بقولتي أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مش پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام صحكر هولي دقوتا أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أرأيتم هون شد بيجي قالوا فكرة هوا تشيا أرأيتم أنا لو أن نهرا بباب أحدكم هكا ام بیجا رویک در مالا یک شوه را بر دریه یک شوه را در باز ببه رویک مثلا نهرک بر دریه هوا را بر در مالا هوا را در باز ببه یغتسل منه کل یوم 5 مرات وجه اوجی هرو 5 جارا خلوی رویدا بشی هرو 5 جارا خلوی رویدا بشی هل یبقى من درنه شیئون گلا قریش سراش قریش السر لاشوی دمینه يعني تشد بيجي يعني في قريش ممكن اكو قريش ببني سر لاشوي وجه 5 نلاقه بشي قالوا وجه الصحابه قوتن لا يبقى من درنه شيء نخير يا رسول خدا قريش سر لاشوي نامينه قريش لاشوي لا نامينه. قال وجه پیغمبر خدا هولی قال فذلك مثل الصلوات الخمس ميناكا مثالا 5 نماز فرض جي هوليا نماز فرض ميناكا وعين ويرويا يمحو الله بهن الخطايا خده بوا نماز فرض خطا و گناه محو دكا و پاقش دكا و جد باش معوفي دبا. متفق عليه. اف حديثها بخاري و مسلم هر کان نقل کرنا خدا جه راضي به هر کجا راضي به. بله حديثها 1043. وعن جابر رضي الله عنه قالش جابر هو تناقل كنا خدا جرازي بقوتيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هو لقات مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم. دي سوي حديث جبريوه بيجي مثل الصلوات الخمس ميناكا نميجن فارس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم وكم ميناكا روك بوش يعني غمر يعني بوش وقال تير آف وبر دريه یک شوارا ببوره يغتسل منه كل يوم 5 مرات وجه او مروجي وجه 5 نقله خول وير رويدا بشي كوچا و قريج نامين السر ولي قريج ولي گناه جي 5 نماجه فرض دفتر ويدا نامينه ونهبيتين پاقش کرن. رواه مسلم. اف حديثها امام مسلم نقل كريا خدا جه راضي به. حديث 1044. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود خدا جه راضي به نقل كرن أن رجلا أصاب من امرأة قبلة بيجا زلامك يعني یک صحابي مروفك يعني مغلوب نفسه خوابي و بي نفسه خوا چو نکوری نفسه خواه
حاشا جنك أجنبي ماچی کرد یعنی کل درک تنها کل در واردا جنك نه حلالوی ماچی کرد جنك غریب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم هات بجا پوشمان بی معلومه گنه خزانی گنه حلی پوشمان بی و هات جمع پیغمبر خوده فأخبره جی پرسی گو یا رسول خوده مگنه هولی کیا خواست چه بکنم تو کفارت دوید چیه از چو جبن فی گنه در کلمه پیغمبر پرسی فأنزل الله تعالى رب العالمين أفآياتها نازل كر أفآيات القرآن در حق مسألة دا نازل كر يعني تبلیغ پیغمبر خدا کرد چه دشت آیت و اقیم الصلاة طرفی النهار و زلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات و اقیم الصلاة نماجه سبحی بکن نماجه خواست سبحی بکن طرفی النهار سر روجه و بنه روجه سر روجه نماجه صبحه و بنه روجه نماجه نیورو ایواره و زلفا من الليل قسمت شيء شيفيجي افجي نميجو مرغبه عشايه نميجو خل و نميجو صبحي بك ان الحسنات يذهبن السيئات بگمان حسنات يعني تشتن قنجي تشتن خير تشتن باش تشتن نباش محودكن تشتن نباش شحول رادكن و اثر و تأثير و برطرف دكن سوره هود آيات 114 فقال الرجل الی هذا بجا ظلیمش پیغمبر خدا پرسی گویا رسول خدا اف آیتش مجی دیگره اف یعنی گنه مکریجی دکوه برویدا قال لجميع امتی كلهم گوش امتم حمیارا چقا فرد امتم هنه افش حمیارا موضوع بحثه حمیارا جاریه و حمیا دیگره یعنی تا گنه کرد تا نمجه خواه فرض بکی و ملی تماماتی ولی اصول آداب بکی خدا گنه تا عفو بکی متفقون علیه اف حدیثه بخاری و مسلم هر که نقل کرنه خودش و راضی به حدیثه 1045 وعن ابي هريره رضي الله عنه ديسش ابو هريره هات نقل كرن خودش راضي به دبيجه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر خدا علیه الصلاه والسلام هولیگات الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه كفاره لما بينهن ما لم تغش الكبائر الصلوات الخمس بنش نماجن فارس والجمعه الى الجمعه نماجا اینیه نماجا خطبه و حتی نماجا خطبه ده یعنی ده نماجا خطبه ده نماجا اینیه بکه مروفک و یا پنج نماجا خواهد فرض بکه اونها کفارت لما بینهن ده بین کفارت ده بین پاقجی او گنهن شوا گنهن نقب واد هاتی کرن یعنی تا نماجا صبح کر و حتی نماجا نیورو تا نماجا نیوروجی کر که گنهن بچوک لقب نماجا نیورو ایوار دا چبن تکرین خوده و پاکش دکه و گنها شده به تا نماجا نیورو کر حتی ایوار اوجی ولی تا نماجا ایوار کر حتی مغربه یا مرغبه اوجی ولی تا مرغبه کر حتی عشوه اوجی ولی تا عشوه کر حتی صبحی اوجی ولی و نماجا خطبه حتی نماجا خطبه ده اوجی کفارت گنه نقب و خود هاتی کرن و گنها پاکش دکه مالم توغش الكبائر مادم کو گنهن کبائر نه کرد گنهن کبائر هنه حاشا زنایا قتل به امریا دو باوایا و دزها و به بختیا تشته هولی گنهن مازن کبائر هنه خوش و وده گنهن بچوک واین هاتن عفو کرن حدیثا 1450 نخیر حدیثا 1045 نخیر ما في حديث خواند ببخشن حديثه 1046 وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال عثمان كره عفان هو تناقل كرن خود جرازب قوتيا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مش پیغمبر خود سحكر هولي قاد يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله شد بيجا
پیغمبر خودت بجه ما من امرئ مسلم تم مروف مسلمان تنينكو تحضره صلاة المكتوبة نماجك بجه وقت نماجك فارس تدركه تحضره صلاة المكتوبة نماجك يعني بجه نماجك فارس فيحسن وضوءها فجا دسمجة خاص بحي بجرا جبون وين نماجه دسمجة خاص بحي بجرا وخشوعها نماجه خالي بخشوع ولي بحرمات ولي بالراس ولي جدل الصافي بكى وركوعها ركوع وجه بيبنا والسبحي ركوعها سجدة وجه السبحي بيبنا والجدل الصافي بإخلاص وبحرمات وبخوف خدا من مجخا بيبي بكى إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب مطلقة ومطلقة بكفارات جنهن نقب جنهن هاتي كران يجبر يوخا ما لم تؤت كبيرة ما دام كو جنهن مازن نهبن كران هكا جنهن ويا مازن تنابنا جنهن ويا بتشوك حمي وين مجتين عفو كران وذلك الدهر كله أمري حميه لي هكا نمجة خايف فرس تماماتي كاملا بك جنهن ويا بتشوك حمي بن عفو كران خذ ما شو حسابتي إن شاء الله. رواه مسلم اف حديثه امام مسلم نقل كريا خوش کو برند لا بلا بده بسکنه حتی درس که ما یاده بمینه خیلی خوشیه دا